Dobar dan svima, nastavljamo sa matematikom za drugi razred osnovne škole i geometrijom i nastavnom jedinicom simetrične figure i podudarnost figura. Ovdje imamo dva pravougonika koja, ako stavimo jednu liniju između njih i spojimo ova dva pravougonika, vidimo da su ona potpuno ista. To znači da su u odnosu na ovu liniju ove dve figure potpuno identične, kao odraz u ogledalu. Za figure koje su u odnosu na datu liniju identične, kažemo da su simetrične. Evo sad nekoliko primjera da vidimo koje od ovih figura su simetrične, odnosno kod kojih figura su leva i desna strana identične u odnosu na datu liniju. Vidimo da je ova figura simetrična i ova figura je simetrična, identične su leva i desna strana. Ova figura je također simetrična, leva i desna strana su identične. Ova figura vidimo da leva i desna strana nisu identične, prema tome ona nije simetrična. I ova figura nije simetrična jer nisu identične leva i desna strana. I vidimo da je ova figura simetrična, znači identične su leva i desna strana. Da li su ove slike simetrične? Znači da jednom linijom, kad podelimo ove slike, treba da dobijemo dve iste polovine. Evo vidimo da ova slika je simetrična. Ova slika je također simetrična, pošto smo dobili dve identične polovine. Ova slika je također simetrična, vidimo da imamo dve identične polovine. I ova slika je simetrična, imamo dve identične polovine. Dopuni crte simetričnim figurama u odnosu na datu crvenu liniju. Ovdje imamo kvadratnu mrežu i na kvadratnoj mreži trebamo da nacrtamo sa desne strane potpuno identičnu figuru. Evo, gledamo koliko ima kvadratića na levoj strani, toliko trebamo na kvadratnoj mreži da izbrojimo i na desnoj strani kvadratića. Imamo drugu sliku, isto sa desne strane, trebamo da nacrtamo potpuno istu figuru. Ovdje imamo dva trougla koje ako stavimo jedan preko druge vidimo da su oni istog oblika i veličine. Isto važi i za ovo srce, ako ih preklopimo vidimo da su istog oblika i veličine. Ako su dve figure istog oblika i veličine, onda su podudarne. Imamo sad nekoliko primjera podudarnosti, pronađi i poveži podudarne figure. Ako uzmemo ovu figuru, vidimo da su ove dve figure istog oblika i veličine. Dalje imamo ovu figuru, vidimo da je ova figura istog oblika, ali nije iste veličine, ali je ova istog oblika i veličine. Dalje, ova figura, evo je figura koja ima isti oblik i veličinu. Dalje, ova figura, evo, našli smo figuru koja ima isti oblik i veličinu. Vidimo ove dve figure imaju isti oblik i veličinu, ove imaju isti oblik, ali nema istu veličinu, prema tome ove dve ćemo spojiti. Zvezda, evo našli smo figuru. Evo ove dve figure isto imaju isti oblik i veličinu i ostale su nam još ove dve figure
koje imaju isti oblik i veličinu. To bi bilo sve u ovom videu, nadam se da vam se dopao. Ostanite kod kuće i nastavite da me pratite.